Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Sayan Fadilah Akbar, nomor absen 303. Ropi 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 lumo nempi luro pinem rolu 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 ropi nemo nem romo lu mo nem 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 rolu mo nem mo pi nem mo rolu lu 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 mo nem pi mo nem mo lu ro ropi 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 lu mo nem 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 lu nem pi nem lu ro pi nem mo lu lu nem 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 mo 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 lu 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 pi nem mo ro gong. Ayo konco ngayahi karyane proco kene gugur gunung tandang gawe sayuk rukun bebarengan ro kancane lilo lan legowo kanggo mulya ning negara siji loro telu papat maju papat diulang-ulungake mesti enggal rampunge holopis kuntul baris holopis kuntul baris holopis kuntul baris holopis kuntul baris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.